Yebo, ingeneza wethu impela sibona lapha nokuphakela umthakathi ke njengobeke eseGoli. Uqhubeka yona ke i-campaign ke yeMarch and March kanti ke namhlanje kulendile ukuthi bavele phana ke endaweni ke yaseHebron nokwindawo ke ethathwa ke njenganendawo ke eyingozi kakhulu njengoba ke ake wakuveza ukuthi khona ke abantu bathi cha impela ke bangeke balinge ke balibhade ke unyawo lwabo ke khona bafetwe ngaphandle basikhulu kakhulu kungicela baqale ngenibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje mose qala ngene channel ake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell kozithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengeneza wethu impela sibona lapha nokuphakela umthakathi phana ke eGoli ke njengoba ke namhlanje bezobe behambele ke eHebron ke kuyona ke i-campaign ke yeMarch and March lapha ke ehambisana ke nayo ungizwe emlando umchuno nayo umsunguli ke wayo ke iMarch and March uyena ke uJesse Ngazinhle Mangobe sezuma kanti ke wengeneza wethu impela ke uphayela umthakathi uveza ukuthi kunabantu ke abathe cha impela ke bangake balenge ke basondele kuyona ke leya ndawo uthi ke yabona ke yena cha impela ke baqambe ke beshilo ngoba ke sebethilekile futhi ke baze ngenkane kanti ke wenganeza wethi impela ke yena kuphayela umthakathi bese veza yona ke intelezi ke yakhe ethi yabona ke lentelezi ke lena ke iyona ke ezolungisa ke lona ke lelizwe ke eselimosho kakhulu ke abaholi ke bethu uthi ke yabona ke mina ke mangaba ke sengincinzela hayi impela ke angibisahlehla futhi ke angisasatshiswa inhlobonhlobo laba nje abangisabisana bangithusayo hayi abakhohlwe ngoba ke iHebron ke siyoliklina ke namhlanje siyoshiya ekushaya umoya ke khona hayi ke wengeneza uthi impela ke zinjalo ke indaba ebesinivathele zona la kuyona ke Mbuso City MTV ngalesikhathi sithi nje akuhlabe phasi ngedolo sithi nje qushe idibane yona ivideo elandelayo.